yasebenza le ntokazi endaweni bakho phela kinje bongompela inkinga la official ke selinengane engaka nonke awubathola baza babona umhlabathi sakho nabayisofakazi bona lokuhle bakujela kwabuka Nkosazana ngiyabuyisa phezuma khona angikwazi kumele umuntu engithandayo ngifuna ukuhlonipha Nkosazana Wow, that's it. igama lakho angazi kodwa ngaqala ukuthi ngothanda inhliziyo Sengacela ukuzwe lo ndiyaphikisa leli gama noma khona ofisa ukungilalwa Hayi ngiyaphika kodwa sikuwe. Phela umuntu phikathi lo ukungikafuni ukusenhlizweni yakho ukuthi ngilibize ngalo Nonkosi. Nonkosi ngiyabonga isibongo sakho angisazi kodwa ngisengakunika isithakazelo ngizoxula oxapha ukuthi abantu kodwa isibongo sami leso sengiyathatha wena ngithi emagcina abaqonke namanje angazi noma ngiyasemukela kodwa bisibeke sobabili lokho ukuthi sivumelana ngayo mina yami inhliziyo siyakuvumela yaba ngasaba ngena koxapha isibongo sakhe lesisha lesi Hayi ngikwazi ukungena emasangweni ngingazi ukuthi inkomo singakanani. Iy'nkomo zisenhliziyweni yami nasephaketheni lami kodwa kuleli phakathi kwami nesisixoxisa ngivumelana ngakho konke umina nawo ngamagama before kuye ephaketheni lami nasenhliziyweni yami ave shibanga legendeshela phambi kwabantu ayithola ukuthi akuphethe useze wayiswe esibhukwini zeluyiladi nokushayela washisa iy'bane ey'khanyayo ezimhlophe esimeni saphakade esimeni somoya uthi umuntu omdala ngathi ungahamba uhambe uyozama ugeza olwandle okay ke abiza bethu bezizobathethela cause bazoya ejimini kusasa-ke ngiyazi nani ukuthi sobe sibulalana sicele-ke ukuthi sibakhulule abadlali bethu khona bezokwazi bahambe baye ejimini Bathi-ke njengamanje-ke sesizenile sesifuna-ke abantu abakwazi ukudansa-ke manje yabona siphinde sikukhumbuze-ke into esilethela abakwethu ukuthi-ke njengoba siyilana-ke into esibeke kule ndawo ukuthi siyathenga amathikithi amaZulu FC lapha ezobhekene khona ne-Royal App nifikile ukuthi utholombesha khona inyoni ehlazana mabona nizothi kuwe-ke sibeke ethubeni lokuthi uhlomule ngokuthenga ithikithi-ke lomdlalo wakusasa lapho khona sesibhekene khona ne-Royal App nje omunye ukuthi uyazazi woza sizodobula eThekwini uzodansisa ngoma azothina amakhosi uzodansa emadrobheni madoda ungavuka abadala uthi adansa usibhule khona la yini ungavula isitolo sakusasa
Hallelujah.